Tēnei rerenga, rerenga reo Māori, Waenga Nui, Araraurangi Aotearoa me te matatini, hea te tino ngako o tēnei rerenga? Ko te tino ngako, kia rongo ai te reo Māori i ngā wāhi katoa, i ngā waha o ngā whānau Araraurangi, o tira i ngā kiritaki kanoho ki ngā wakarererangi. Ko tērā te tino ngako, kia reo Māori te ao. Nā, kare kore he rautaki Māori tō Araraurangi Aotearoa, hea te rautaki Māori o Araraurangi Aotearoa? Tērā pia whai ana taua whakatau āki, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Ahakoa, he iti te puna kupu, kia tika te rere o te reo. Nā, he tuatahitanga tēnei o ngā rerenga, kia reo Māori i ngā rangi tūhāha. He wawatara nei kia rite tonu, kia nui ake ngā rerenga pēnei. Ko te manoko, kia pērā ki ngā kamupene, ki ngā wāhi tuatu Aotearoa, pērā i LATAM, he reo rua, pērā i China Airlines, he reo rua, kāre he take. Kia pērā mātou Araraurangi, o Aotearoa whānui, ko tērā te tino whāinga. Ka mutu e kaihaka hoki koe mō te Pautū Māro, tahi me New Zealand no hoki. Kare kore kua whātau te patatini e moiana e whakangāna. Heha o wawata, hea nā mea kaupapa e hiahia nei koe e anga atu nei tō titiro. Kia piri mai te tini te mano ki te matatini, kia kite kia rongo i te atāhua o ngai tāua te iwi Māori. Te whakamutu mawai? Nau mai ki te matatini.